Kasi masuk bakamen ya pi baro hagane ga video ngin ya pe ya kishipau tuli kiri babon pisatam haga purthai haus nam arhajar arpa hunrio. Habang ikren ya ka GDP kan mau ikren ya ka total jong ka pisa bapenmi dakinong syong shnong ha kari baro ka wei ha kashisnam. Tungin ya pe kenya kita ki he nar tam ha ka purthai ha uni usnam arhajar arpa hunrio. Hagakadan banengkong lara da kari United States of America lane ka USA. Kari Amerika kadonia ka GDP lane ka nominal GDP ka balai puway .r trillion dollars. Baladangi nyaw hakrokom bangi nyaw ha India kaya ka ju lai puway .r lak crores dollars. Bat kari Amerika kadonia kinong syong sinong baro lai spa sau pulai million ngut. Bat nakite ki lai spa sau pulai million ngut. Shispa 100 million. Kidei ki barnang bantrai ban kata. Kata kamut basau pupra naka shispa jong kinong syong sinong ha Amerika kidei kinong tray. Ladangi dibat no ya kajingdon jong kapisa ha kari baro away dakan number lene daka jingbun jong kinong syong sinong jong kari ngikot ya kata kapisa ka per capita income. Bat ka per capita income hapo USA kadai prapu kundai hajar san spa kundai po kundai dollars. Kata kamut ba uwei unong syong sinong lada sam ya kapisa kabadon hakari unyo mar prapu kundai hajar san spa kundai po kundai dollars lane mar nyopu pralak prapu saw hajar nyaw spa kad artengka. Bat kane kadai ka per capita income ka bahe tam na padeng gini kishipau tuli kiri henar karep karyang lane ka agriculture hapo Amerika kapen mi pisah kendiat ba kabaya kaju tangkumba poin kendai persen lane duna shitengka na kashispa jong kabapenmi kari borok kawai kat bagai industri lane kikam karkhana pat kapenmi kumakat pra poin kendai na kashispa ka service sector kapenmi hadu prapeu poin r na kashispa jong katei kapisa katulop pedeng hapo Amerika kadai hadu san hajar kendai spa dollars hakashipnai kata kamud bahpo Amerika kibriu kibayo tulop kiyo kumbasan lakat kendai hajar arspa tengka man la ubnai. Hagadan kebaar lawan dakari China. Kari China kadonia ka GDP nominal kebaar peu point riu san not trillion dollars lane arpeu point riu lak crores dollar. Baru kinong syong sinong ha China kidon kat saus pa pra million ngut. Bat kinong tray hakari China baru khot kidon nyaw spa nyaw pulai point pra million ngut. Kapamut basan pusau na kashispa ki breu ha China kidei ki batray ki bakta. Kaper capita income ha China kadei kat sau hajar nyaw spa lai peu dollars. Lane ladang ipen kelah hagpisa India kaya kaju kat arlak kendai pun riu hajar arspa sau peu rupees. But ka China kadai kari ka bakhlain bah karep karyang ha ka ba 0.0% lane 0.0% na kashispa jong kaspa baru khoj badon ha kari kami na karep karyang. But kane kalong hadu sansya ban ya kajingyo na karep karyang dakari Amerika. But ka industri lagi kam karkhana hapo China kalong ka pakhlain bah ha ka ba hadu lai pun 0.1% jong ka jingyo jong kari kawan naki kam karkhana bat ki kam karkhana ha China kadai ka bakhlain tam na pedeng kiri bar khoj ha ka perthei bat arphu pra poin kendai persen jong ki nong trei hakari borok kawai kidai ki batrei hakikam karkhana bat kita ki arphu pra poin kendai persen ladangi penkela hakan number kaya kaju kumba arspa arphu sau million ngut kinong China ki trei tang hakikam karkhana ka service sector ka penmi pisa hadu san pun riu poin pra persen hakari China katulop pedeng ba kibriu kiyo shibnai hapo kari China kadai kumbakat saus pa dolar lane shilak arpula hajar arspa tengka hakapisa India. Hagaran balai lara dakari Germany.
Bat ka GDP lan ka total pisa badon hakari Germany bakamai dakinong Germany kadai san 0.03 trillion dollars lane san point not lai lakh crores dollar. Bat baru khoj kinong shong haga Germany kidon prapusan million ngut. Naka prapusan million ngut kinong shong san peu million ngut kidai ki manang bantrei ban kata kamut kumbasan peu pra point pra naka shispa ngut kinong shong ha Germany kidai kinong trei. Bat kaper kapita income hapo Germany kadai san pukundai hajar kandai spa arpusan dollars. Bat kane kaya kaju kumbasan pu arlak nyopula hajar saus pa rupees ha kapisa India. Bat karep karyang ha Germany kapenmi tang kendiat pa kapisa kaba duna ya ka 10% duna ya ka iwei na ka shispa kapisa bami ha Germany kawan na karep karyang kat ba hadu arpu pra point iwei persen kadai kabawan na kikam karkhana kababon na ka bahetam kawan na ka service sector kabalong hadu 0.0%. Ka average salary lane ka tulap pedeng hakari Germany kadai 1,000 sispa $100 haka shibnai. Kanai kaya kaju hadu sanlak laipu prahajar sispa Rp saki pisa India. Bat ke Germany kadai kari kabarem bainong tam na pedeng kini shipau teli kiri henar. Hagadan basau lawan dakari India. Ka nominal GDP lane ka spa badan ha India baro sisnem hau snem arhajar arpunriu kadai 1.1 trillion dollars lane 1.1 lakh crores dollar. Bat baro khoj kinong shong ha India kidon kumba khat saus pa andriu pulai million ngut. Kumbasan peu million ngut kibriu ha India ki kambon bania kibriu ha China. Kat ba kibriu ki batrai bakta ha India pat kidon tang hendrius pa shipeu million ngut lane tang saupu a naka shispa kibriu ha India kidai ki batrai ki bakta ki wei pat ki batam sakumbasan pupra persen kidai ki bele ayu. Let's say kila bandai ki kelung ki kena lane kila bandai ki semlap pule lane kila bandai kibriu ki bala temen. But kaper kapita income hakari jongi lane hari India kadai lai hajar san puwei dollars. Ladang ipan kelah hakapisa India kaper kapita income ha India kadai arlak ribu pra hajar saus pa prapeu pra rupees. Kumba kalong ha ka jela Meghalaya ha India bro ka weiru karep karyang kadai ka bakhlain bahaban penmi pisa kumba khat nyau ponyo nakasispa jong ka total kapisa badon hakari kadai ka bawan tang na karep karyang hadu sau pusau nakasispa jong kitei kinong trai bar khoj ha India kidai ki baim hakarep karyang ladang ipen kalai ki ha ka number hadu ars pa andre pupra million ngots kibriu ha India kidai kiba im bantrei hakarep karyang bat kane kadai ka nambar ka bahetam haka prothei don ka weiru kari kabala ban aikam yakibriu haka prothei kumba ai karep karyang ha India kikam karkhana ha India kipenmi kumba arpuhnyo nakasispa jong kaspa badon hakari baro kat baka service sector kapenmi adu san pusau 0.9%. Bat ya ka average salary na katulap pedeng ha India ka sarkar ka klaim penmi tingam yo jingkhenya kani. Hakakan ka basan lawan dakari Japan. Ka nominal GDP jong ka Japan kadai 1.1 trillion dollar lane 1.1 lakh crores dollars. Kari India kadang syukuni shen ya ke Japan ya kadan basau haka bakut jong snem hajar pusan te POE ba ke jinghe na ke jingbun jong kaspa apdeng kari India bat kari Japan malu mala kadang ya stream bat kinong shong baru khoj Japan kidon shispa pulai point million ngut bat kinong trei hapo Japan baru khoj kidon rupu kundai point laipu kendai million lane hadu sanpun riu nakashispa jongki nong shong ha Japan kidai ki batrei ki bakta bat kaper kapita income ha kari Japan kadai laipun riu hajar laispa kendai puwei ngut kabamut ba wei unong shong ha Japan ladala banthia no ya katai kapisa badon ha kari ha usnem arhajar arpun riu kinya yo mar laipu arlak arhajar saus pa pratengka
Bat karep karyang hapo ri Japan kapan mi tang iway nakashispa jong kapisa baro kapadon hakari. Bat kakam industri dan kakam karkhana kapan mi adu arpun riu poin kendai persen kat baka servis sektor pat kapan mi adu nyau puai poin sau persen. Bat katulop pedeng hapo Japan kinong Japan kiyo tulop kumbalai hajar shispa $100 man la ubnai. Ladangi Kenya ka hakipisa India katulop ha Japan hakashibnai kadai arlak nyau pulai hajar laispa arpo rupis. Napdeng kiri Belarus pa no ia kari India, Russia bat China. Ke Japan kadai kari ke basiu duna bah katulop yakinong tray. Badakadan ka bahanriu kawan kari United Kingdom lanai ka UK. Bad ka nominal GDP jong ka UK kadai $0.01 trillion lanai lakh crores dollars. Bad kinong song bar khoi ha UK kidon ripukundai .4 million ngut. Kinong tray ha UK kidon lai pulai .prasan million. Kabamut ba sapukundai nakashispa jong ki breu bar khoi ha UK kidai ki batray ki bakta. Bat per capita income ha UK kadai sanpun riu hajar riu spa riu puai dollars. Ladangi penkala ha kipisa India kata kaya gaju adu saupu kendai lak prapun riu hajar shispa riu pra rupis. Karep karyang ha UK kalong kebatlat bah ha kaba tang poin riu persen jong kapisa badon ha UK kawan na karep karyang. Kari UK kadai kari he spa kabaduna tam kinong rep napdeng kiri ki balakot ki develop countries. Kikam karkhana ha UK kapen mi tang khat nyeu persen kat baka service sector hadu nyeu puar persen jong ka GDP. Katulap bapdeng lane ka average salary hapo United Kingdom kadai lai hajar praspa $100. Kabumut baki nong tray hang tay hakashib nai kiyo lailak lai pukundai hajar $100 prapeu rupis hakipisa India. Hakaran bah nyau kawan kari France. Bat ka nominal GDP jong ka France kadai lai $0.1 trillion lane lai $0.1 lakh crores dollars. Barokot kinong syong ha France kidai $1.3 million ngut. Malu mala yasriem bat kinong syong kibadon hapo United Kingdom. Bat kibriu kibatray hapo France kidon lai puai million ngut. Lane $1.6 lai nakashis pa jong kinong syong ha France kidai kibiatray yakta. Bat per capita income ha France kadai $1.6 hajar $100. Lane $1.6 lakh hajar sanspa arpeu pra rupis sakipisa India. Bat karep karyang ha France kumbalong hakiway pat kiri West lani kiri sepngi kalong kebatlot bah hakabatang iway persen jong kapisa bar khot kebadon France kawan na karep karyang. Kat bakat kendai persen pan kawan naki kam karkana kabatam hadu nyau pupra persen kawan naki kam service sector. Katulap pedeng hari France hakashibnai kadai $1,000 kinong France malumala katulap pedeng jongki kadai lailak sanpun riu hajar laispa khat rupis hakapisa India hakashibnai. Hakakadan kabapra kawan kari Russia ka nominal GDP jong kari Russia kadai $0.1 trillion lane $0.1 lakh crores dollars. Barakot kinong syong hakari Russia kadai shispa $1 million. Kinong tray baro kibadon hari Russia kidon nyau pulai $4 million ngut. Lane sanpeu nakashispa jong kinong syong ha Russia kidai kibreu kibatray kibaksa. Bat per capita income ha Russia kadai khat nyau hajar $1.6 lane khat sanlak lai pusau hajar khandai spa prapeu rupis. Karep karyang ha Russia kalong kabaklan ha kaba hadu persen jong kapisa bami ha Russia kawan na karep karyang kat ba persen kawan nagi kam karkhana persen kawan pat nagi service sector. Kasalari bapdeng hari Russia kadai khatway spa prapuai $0.1 hakashibnai kabaya kaju kumbasilak lai hajar khandai spa nyau rupis. Hagakaran kabah khandai lawan dakari Italy ka GDP nominal jong ka Italy kadai $0.1 trillion lane $0.1 lakh crores dollars.
baru khot kinong shong ha Italy kidon sanpo pra poin kandai million ngut. But nakite sau pusau poin iwe million ngut kidei kibatrei bakata kaya kaju adu nyo pusau poin pra naga shispa kinong Italy kidei kibiatrei yakta. Kari Italy kadai ke babun na kinong shong ki ba dang ya trei yakta kani ke pen ba duna ba ki khna ki khunlung bat ki breu ki badang he dang san bat duna ru ki breu ki bla temen ki bom trei shu kala banlong ba kapor shong thaj ne kapor retirement ha Italy ke jerong ba takadau ki bun ki breu ki dang ya trei yakta bat kaper kapita income ha Italy kadai sau pulai hajar shispa new pra dollars lagi penkala ha pesa India kape kapita income hang te kadai lai pu new lak kandai hajar Henrius pa Andrew po sau rupees kumba kalong ha kiri sep ngi baro karep karyang hapo Italy ru kalong kebatlot akabatang anaka shispa jong kaspa badon ha Italy kawan na karep karyang ar pulai poin pra persen pat kawan na kikam karkhana kat bah nyau pulai poin pra persen pat kiwan na ki service sector bat katulap pedeng hapo Italy kadai lai hajar lai spa $100 hakashibnai penkelah pisa India kan ni kaya kaju kumba arlak kendai pusan hajar Ruspa prapeu rupees badagaran kabashipau lawan negari Kanada. Ka GDP nominal jongkari Kanada kadai $2.32 trillion. Lane ar lai ar lak crores dollars. Kinong syong baro Kanada kidon tang sau puai san ar million ngut. Kat ba kinong tray bar khot kibadan hakatai kiri kidon ar puai lai sau million ngut ta kamut san puai sau ngut nakashispa kibru po Canada kidei kibatrei kibakata bat kaper kapita income jong ke Canada kadai san pusau hajar khandai spa lai po san dollars ha kapisa India kata kaya gaju adu sau pu pralak lai pusau hajar arspa prapeu rupees karep karyang hapo Canada ru kolong kebatlot ha batang iwei poin hendriu nakashispa jong kapisa badon hapo Canada baro kawan na karep karyang katba arpu pra poin persen pat kawan na ki kam karkhana kababon kawan na ki service sector kabe kaju adu nyau pau poin persen kajing siu tulap kaba pedeng hapo kari Canada kadai sahajar kandai spa nyau pusan dollars ha kashi benai bat katai ke ya kaju hadu saulak laipun yohjar praspa tingkah kini kide ki kerteng jong kiri ki berius pa tam lani babon pisa tam haka percay ha uni usnem ar hajar ar pehundriu lada pisngut nat banyo i bat banyo sngo yakum kini ki judging team sngo bha ban nom klet ban subscribe bat sngo bha ru ban comment lane ban like lane ban share Eta adu bagi nasyam haka weipat ke video ku blai